Well, yun agad. Koy nakiling sensi Devonshire. We banners in masang kololos mangen. Yila Devonshire Pride Campaign. Kalau malam sensi Devonshire nakiwa. Ito yung selos wintuwi. Mayit nakiwa yung samsipaw na krante. Lalos akayalos ke skarat lalos ke linsingyo. Ingin agad kayo nakilan Mayor Lanan Devonshire, Mayor George, we sense you na kayo alive ng Devonshire. Namanas, met na kayo asang si Pass na kalanlan, sense you ng Devonshire. Hello, my love. Mamalap, sensu binandaman sa kiyan ang katapan. Mura tulo lalami. Mura tulo ang finikay naksaya pe. Mamalap, kakay nakilin mit. Mga tamakayong in sensu binandaman sa Papa Lugar Jonathan, Aaron Sikra, Aaron Sikra, Ken Chet, Wala Mayor George, Kudamalap ke Carmen Yakulo, Miguelin, Sunlin Singyo. Halingin at akilin sensi ulas bilan nila ba okok meke 100 meters starting on it. Ay, kita sudah bangun. Baik Carmen Flaga, Maxwell Balsis, Basil Mena, Tara,
Ayos si Roy Pre. Hos ba karingin flag killing singer. Parang pangkom kuming kain na nag-feel ay ngayon na. Al ngayon na sinsigayan nila pa nasutsagin ang Kolyak sin Mayor lanan nila Mayor Jesse. Alright, kunamalap, sin-sin nila, uyalala ang Mayor Jesse. Ang isimet na kawan na sampai si pass na kawan pelalos. Kunamalap isao, at kain nakalin. Akpay lanlain singa bantawak petaringan. Al yena kadkabay nakalin sensulas finan utpuen. Pape utsak daga ke fila yena he. Ay kinamalap sensi nila, yena kat akilin sensi vian utwe pa utsak betaringe, ang isi kat naluwain sampai si Pao na kanalos. Kinamalap sensi vian utwe, lalvila karangin yakos kaya laslan en utwe wi Casual acting Mayor Simon Ali. Alang makat nagawa siya kalin ki oye maaşı uralas nginamen set na sana official fortinen ve pangen akan ma as pinalipwa kedal sangan. Pelamalap Senator Rocket. Lumalab program. Ice fencing Michael Samewa, Midweek Tavarela, Chef Flash, and really see a first line of those Solomon, David, Bagoye, Olem God, Umwe, Langel Gilmay, Impelin Rewa, Umeshina Shikatangla, and Ship like the ship. Mamanas
That is may everything na siswishing ng kaywa. Yung kayo nagalin na katang na ilpiyatari na siya ng kaywa. Katang na asin ng kaywa. Panang may katalap ng singing kayo sang muklibat na kayo yamak diba sikyang na kayo tayo misingya. Alam siya ka kapilin may kulmas ng kaywa. Alam na Vice Speaker, Speaker ng Nation Nasha. Dalam tengah benera, orang yang las nasional sebagai maklum. Akan diperai, akan nak nasimu lempar ardamas. Inaglin kong kailan las, siya makong siya nakten nagawain norik magay. Kapailah kalang lum na siya katakulin ng kailan mo las. Kung wigat kailan phone siya, hinggain kaling linggat. Pag phone siya sum, katakulin pa o yawulong na siya. Tamai tes pingkum namala na ses, walgi den ngetek na siu makulat cikum, efak pilo malam siu, siu teng sei kum takung kanam nas na ses na kaiwa, hingga bay makalingkat kelain singe, yok na nasintarik natas siya makakula ben ramakune kelain singe. Lain na makalin ka may tuyas siya mga algat ka na kay iplan military, kalay na yung kape nakalin ka kispin yok sipe, hingga ben ita lamay nge, ako will just expect ganito na ito na kayo assuring God. Panatag kang kipensing ulam ka kapas, kung ka naman sa sinasis, ulin, misle, kaya ang isi ulam na kayo main kan wigat. Hingay wigat ka rin na phone singe, kita kawan yung mga ilya sicknesses. Kung ito main na kayo ulam das,